Күнер тыыннаах барта уялагын курдук орто дойдуга кихеме тугу сатыырынан кимияка төһө наада буоларынан төһө кыахтаанан көрөн уя дие туттабыт. Икки тахтаах кем кердии астаан айы саңаттан саңына толкуйдаан уларытан телеритен тупсаран иһэрэн хуулаах. Биһиги республика бытыгар жан серге мас да таста жилерге олохсуян олорор. Онтон былыр биһиги өбүгелер бит. Үксүләре маннык сыбактаах, бор мосталаах, көмөлөк хактаах балаганга олорон келбиттере. Кыстык балагана эме бейте туспа кепсәннәк дие буолар. Сахалар хүрбеһе сүйе сагалан ытыгар дылы кыстык балаганга олор бүттере биллер. Биһиги өбүгелер бит олорон келбит диелере балаган. Бу дие баганаттан турар буолан балаган диен дие аты тахсыбыт. Онтон багана диен түң былыргытыл. Түр бары муктарыгар суолтата бир. Хагабалаганын бартын колобора бу маннык махан бартын турвору тутар боландар турварбак балаган диен атылар бит. Бу турвору тутан барандар бу иккерде колобора тыл кус кар ардак коппатун диеннер иккөттүн той борунан сыбырлар бит. Ата кыгын белем нилергер де ол Котонноруттан нақсағын тахарандар, нақсағынан сыбырлар бит. Кыгыны оннук туурулар. Онтан эхилигер кыгыны туарамарын ол сыбак саактара коңнон түспүтүн уландар сайыны өө түптеген алар. Кыгынгы түгөр турбаларын туогон бөлөһен боллагына оттан бүттектерине хороктор бөлүйлөр бит. Колобора улахан балаганнагылар турбалары кең болар булла. Оны боллагына бәләре специально мас чурка суараннар каппакка тугоңоролдор бит. Ол каппак курдугоңорон бурун ухун бауруга сыйлар бит. Оны ол ураганан мандык сагарытаннар бәлән олорттан көргәндер. Тоқ да дебитихин сахаймақ, саха балағана бар болан кені хылас қоннағыр бұттығар қорғойон, тыйыз тымныттан, тыялтан кустан куатан, оғы уру тенетен, сыспа сейләғі қорғыр мостағы етен, оғын кығын қараңа кейхелергер балағанға ихиен олырон, устар уыны сымағалур олонқоны істен білен орта дойдуға кей қара боллақпыт. Оғым сылағын үшует. Олора бу илине түт бөттү болар. Ол аты амыт бутурар. Онта олора ил тахажаттан кийдек битине, илинтен кийребит. О кийдек битине оокпуп боллагана оңалибит тухайытынан болар. Олора бу оокпуп оңалибит тухайытыр буманда болар. Балаганнаргар сыгыры котоннорун туталлар. Ол им боллагана онно туспа аннак болар. Очоно боллагана бу жактар аймак тахажа таккабаккара котонноргор мана быха киреллер. Бу оһок кандигер колоборети аргабыт болар. Ол аргабытыгар онно котонго киреллер. Очоно бу котонго кирен бу диелере сылас болотыр дери. Сөһүлөр эме бәләре сылаһы ме тахарын дактыр. Аны туран жактар аймак очоно биле балаган хеттен үргүччү котонго кирерим. Очо бу жактар таңныбат, оны тоңмат ден атылар. Оны ололорон боллагына туактыр бит. Жактар биле көрө олаг ем боллагына балаган хигер бар оготун саңатын, оготун үтүрүн истектагы. Түннүктөрө эбет ничотный болар бит. Ол ем болот түннүктерин исөттүн кыгынгыга диен белемнен исөттүн чүпчүгүр каналлары бит, тасаттүн халлагар каналлар. Очоны боллагына кыгынгы түгер ол муу суаран барандар ол саллагар кана хуаран баран тасаттүттен айнян кебелер. Оча хидде түспет. Онны каналлары бит. Кихи аймақ историятын беден уларыларын кыттатаңе, саха жана мас балагантан сытыры муннуктах, анын уча мас диетигер көһөн алаха диеттеринен барабы. Күн бүгүн аныгы олох серинен сейдере көстүүлээх мас диени тутууну саха уустара бахлаатыбы.
Биһиги биһентен намһак температураға олорор дьон жебит маха төһөнөн халын хотчунан үчүгэй. Былыр уустар суон бөҕө таға мастары эрдеттен сыныян көрө сылдьан баран, анаан минен хас биирдии маха тоҥсуян, сыымайдан, сылыктан көрөн баран керделлере. Сыарганан кастыы да оҕуһунан состорон аҕаллара үһү. Кыһын тутар маннык преимуществота диэхаһап. Кыһын мас наха күскэ сразу хаппат постепенно болар, улиһин растрескивание арыкыра болар. Также кыһын мас сигирбет, улиһин плесень, инде курдук, оннук уже юскәбет кыһын. Кыһын тутар то ордуга ден оннук. Кыһын тутулуу же маха симбир бу кыһын постепенно курар, но эпидем курдук сайынтан уратыта ден резко курбат. Постепенно курар, улиһин более благоприятные условия курар дехап, улиһин трещина ген агаяк болар кыһын тутулуу жега. Бу мас профилированный брус аттах, кини размера онаңыстах, кини специальный станок оңғылар, бу бәйті профилируйданар, онна пахами, онна все заранее станок оңғылар. Он уже бу непосредственно на объекте келен хомулар. Также манна номерденер, он үлехеттер ау проеги көрөннер по номеру бартын хомен бехеллер. Сахаригер бихирги омутыгар, бу именно деревянный масс домостроенияга требованиеты ден 10 сантиметр болуктах. Кыһын бихиге обычно же көңдөйнера тутабыт, онтон түннүге ана уже отделкатыгар кирер. Ол отделкатын желательно савитер сайының ордук болар. Хотугулуу илиңи Федеральный университет преподавателя Егор Слободчуков саха сирин кыһынын технической өттүттен көрдөккө аңардас мас же уюмматын туһунан этет. Кени мас жега проект сыныян оңголлу батагына өгүс каркыстар болуктурун сөбүн уяр. Ол да эхин саха сиригер кас бирди тутачы өөл кысты сыластык туурун тугар. Бары сатабылын уурар. Минус агыстан аллара холор участокка мостас тыгонна муннук. Маны ме билин жон биллелер туттан айралар буаннык мас герметиктерин межвинцовой. Блин, обязательное условие. Мас теги тынат дилер. Олин хабилля баджан. Того тынари, потому что кене волокнистай межвинцовой стиктернан бәтин структуратынан холор халгын химби кире тур моннуктарынан еген. Албах тохти хайп инфильтрационный участоктардах. Это вот углы демонуктара бу мостаны гытта истена стиктера үшөдө ханапагаламатак булана межвинцовой стиктер холор. Веханге чердагытта холор патологытта стиктер холор бар. Исинем хама характерный эти проблемный участоктар болалар. Мостор тотугар төһөдөшө утепление хаттын кене булган кыты түттен алтымныта манан карыян бу осай кос мостатын температуратын бартын тымтан бер. Она то именно бу би хакайрын условия теролонук хама ярко выраженный. Биһиги регионмит андойду тымны дайдуларга холотокко оттугун сезона орду кухун. Хеттайы тухары сылаһынан туттан олорбут. Манны кухун кем каннык да дойдуга белетелме. Жа нуха мас жега оны теңе чаахнай таз да каркас да жээлерге сахасырын лохтоохтору сүрүннен оттукка көөх төлөнү гааһы килеттереби. Бу оттук келеңи сылларга жөн серке бихиребилин ылла. Онтон газ суох нехленелек пуннаргар олох да маханан онна чоғунан итигенен олорбут. Газ оттуга биһиги тымны тыйыс дойдубутугар олус табыгастаах дисаныбын. Тоҕо дейтерген бирде холбоннун эре кини тохтолу суох келе турар. Ол эрен күчүмэгайа диэн котелга хатар. Гааһынан барар котелбутугар. Кини сылайы обслуживание барыхтаах, ырастаныхтаах. Ол да сөптөөхтү күлелиэхтаах. Ол дөрдүнен сорогор ханны кере сапчастара
сатаммаккалар алжанын эбитер тохтон калын сөп. Ол онно сөптөк обслуживанияга албыт компанияга обращайся гыннаккына кенлер келен көрөн оңорон берелер. Центральное отоплениеттен газ уратыта ден кинини биһиги кыһын регулировкалык бүтүн сөп. Котел бутун төһө улахан мощностька турарбыт ол биһи бэбит жебит итититтен тутлуктаах. Сайын өттүтүгөр олох тагына арарын кабиһи касөп, очоғына төлө бирбит өссө кычаан берер. Котел тугунан эттекка напольный, настенный, онна парапетный котеллар баалар. Онтон фирмаларын ыллаккына Атон, Лемакс, онна очак үчүгейдер, настенныйдарга Риннай, онна Навиен. Кенелери сүрүннән талаллар, тоғы детер обслуживание түер кинер барыстойдар, онна запчастара биһи дойдубутар баалар. Саха жоно айылғаға чугас болан мас дейіні сөбілібіт, мас дейіні туттабыт, онно олық сиясатыбыт. Онтон науға әтерінен мас дей тыйыстымны айылғаға бігеға сөбе соға бит. Саха серин кин кората Жакускай үстігінчен әхленелех. Бу корат нәхленетін ақсанынан андайдуга әрбәт тоңырдуер турар соғыта құлыған корат болар. Бихеха тымныга саңа технологиялар тургутар экспериментальный площадкалар бағылар. Қолабур онтон бирдестерегер кораттан 4 километр рақсытар Қотугулу илиңе Федеральный университет полигонгар аяннатыбыт. Манна сақа серинтымдыгар Джон Олорор условиятын тупсарарган аммыд каркасной купал дейіні эксперимент бұғытынан туптуттар. Купал бәйтін диаметра хүрбе метре, 6 тонна ыяғыннақ, егер бір тәстәқ мас дие тұрар. Так, вот так. А ты что смотришь? Носик, глазки? Да, носик смотришь. Бихион работу, бунан на кергемнен работу. Постоянно манна ол работу кохап. Ага, сайнары кыгнары. Манна работу. Буднинне чахнеже снимайдан работу. Болтрасыл. Антон уже вернен халап пут чахнежага. Улихин манна чөдүк ол работу кохап. Кораттан 4 километр рахтур дибуже. Оно бихахан наоборот чөй курдук. Соседтар бутин соқ, например, ол чахнен жалардық бұтынан соседтар ыттыра, соседтар айдаралар шқайылдар тедеп күрді көрген. Наоборот бихабынық чуң бұты чөй күрдік. Қадары күттам бұт қараты. Бастан оны күтталақ олсы тәмді қырақ тұрарына жонары хоқтер күттам бұт бастан. Антон верна қабы бұт. Кергенім тоққолер ызыфуға. Адыфуға оны тұқ. Бастан бұл проегі оңырларын тұқынан білбілеті бастан бәйтіме. Онна кая интерьерге битагайта. Онна ол жагы олрук барымын дебите бастан кадары бастан заявка берип тахпет. Антон бастан жендерде хобуттарын кенне кая бутерил буттара. Ол күнүн бардын көстөр просто болан бу кыгын каян калыр бит. Кырыран калыр бит. Купа ата сайын ин барда көстөрдө мындай прозрачный болады. Купа олин барда көстөрдө. Тахаджа күн уота бартын нормально кирди кой. Кыгын сыластын кыгын качолунан оттолу булади. Киргеним оттор, онна төһөнөн оттобутта шунумдык сыласты күл. Мас теттен тақсар эти салгын онна күн отын сыла хажаян купал онна же иккертигер температура таржаттан чыңқа атын. Билин була тахаджа гията оту тагы сийнер болду. Оту тогу сийин. Bu yavna minus sülbetçe inere bağlaq manna bu. Bu lin minus sülbe bir hılay üst jamanlık примерно bu. Kupal ikked ona jekkerdigar bu пространство халор тахажатар кахан бар халас боларdı. Аны улла анатан бихи көрөбүтнен тогонлук болар бастыгынан bu мас же тутулду та. Мас же уллагана бурузе химбит бәтә тыгнар. Тепловой защита мөлтө хогуста жекерди ботак була. Онна улана тахаджаттан балана солнечная инсоляция, излучение күштәк бажы илах. Этикки фактор үлелейді.
Игор Купал же уанча сыл катабилге сылжан баран олоққа кирере кирбете бұхарылар дейір. Онтон беги хотулырар жаңа манныка биек бағар чақчы да тымныбытын кыратык да өмрету эбите болу ден әрінебет. Бу тылтан қаққалыр. Ветровой нагрузка холор буанна хоқ ихиджа. Онтон сайын катан көрүппитнен холор буллагана биллер буллабы Купал. Бәті пленкадан хабылақ, онна уллагана тугун продукттарын оғылуатақтар холор алгылы фирлахан олихин буллагана хайын итиян қаларын туран. Ол холор проблема көстен таққар еті. Атта болары биллер еті, оны уллагана қайда боларын ол именно жиннақти моделирудан көндақ бүтте. Но именно тоқтен хаятаға де Купал хайын итиян қалар ба. Ол итиите уллагана қадна барбатағана на грунты расщепление грунтов болонсап була. Либо сезонно тающий слой ирерду, онтан дальше барарду ден холор хайы. Онтан кыгын антуран грунт тоңуқтақ була. Оны бұл холор көрдүбіт минус сүрбеттен таққар еде. Ол онық условия тоңорду тоңматту ден холор именно мебелектақ. А вдруг онық тоңмап булагана келин он сал маннык Купал эксплуатациялар баран тоңоран бейқынсап. Иререн бейқынсап була мерлатағын. Жем барта қамсан, тоғын барта қамсан керен барынсап, расщепление грунта болын. Это улахан бар проблема. Купал жиене жоғынан оттулар темир оғық ететер. Бұл оғу қардақ дойду қоғын олаттара, соғыру да дюттан ағалан, сақа сирен тымнытығар сәптәғ гына анан минен топсаран саңардан оңыран тағар бұттар. Уанна қайуя ағаяқ сылығығар бір дойдулақтарын бейребілерін ылақ сұқтар. Бұл қолабыра темірбет бейхені манна кәлер. Темір кәлбетін кәнна бұл лазменне резка бұқырайқа барар. Оғық деталя барса манна бұғылар. Бұл бұғылығытын кәнна деталя бұла маннық зағытоққа баралар. Оны қалбейде деталя барса маннық тұспа қосторынан қылар қылыналар. Барсан оғылан тақсар, готовы изделенің орын тағарды бұд, бәребекке кәнеттен, онына аныра дальше жестеме цеха упаковка барар. Бұл хоқ болағана, обычный хоқтыртын принципе ден кені болағана, умайыра болағана, үйәттін аллара умайын түйер. Кені обычный оқ құрдық аллараттын ойбаққа, кені принципе үйәттін, ажығы бәң определенный температурны тұрораған, дегар қаз градус боларын, қаллағын тымны еттін, оның умайын сәна бәті түйен ер. За счет этого кені списке принципінен, спискені таннары тұттақына түргенлік умайыр, бей көдік тұттақына ұғындық умайыр ден, свеча ден принципта. За счет этого кені уғынлық умайыр, онына биттен температураны тудан тұрар. Улейін де болдағана постоянно биттен температура болар. Қағанда әмеске ғылыя албат, онына әмеске тымныян қалбат. Биттен температура болар. Онына экономичный, обычный тұттыр оғықтын, онына тоғы умайыра ме әлбәқуа фактордың тұтылықтақ, үшуе систематтан, үшуе диеттен, мультипленный диеттен, ол параметрдар батын тұтыстақына еқа балтыра екетігіл экономичный дің умайынсыр. Сылаас дойдуларттан уратыбыт ден бігеге тымны сақабыт сірігер қораттарбытыгар таас тиелер атаққа ол әбетер сываяғы туралылар. Білен турар әббет төңірдігер турар өддік таас тиелер сыластары тақсан сері иререр ден үретәтчілер маннық бағарыға кәлләқтері. Бейеға тұтуға екі принцип, тұту принципі ден бар. Басты принцип ден бейе ирбет тоң состояния қалары өт. Екінші принципі болағына бейе атайкатын атайбай деген хеп. Екінші принципка. Холовы басты принципка бейе свая тұтауыт в основном. Олата бейе проветримы подполе денен ұрауыт. Жендігір. Ача жеғылаға сирге кейлбет. Оның болағын тоңынан қалар. Әсе температурада күтчір. Наоборот, положительный эффект бар. Anta ikisi prinsipten в основном скальный еңін грумна тұттылар. Бұлағына иддағына дағаны бұлақанлық пұрышны еңін сөтербет. Кынан баран чағына жейлерге малайтажны тұтуға ендік принципі сенбет тұтталар. Қолы бұр жек әтетеген бұлақаны оқ бұлағына бұлақанлық илбет болар грун. Кынан баран жек әтеттен бұлысеттен нәгілбақ тұтуғықтақ. Мен ханна бар әтете малайтажны чағына тұтуға сваятын потихонечку одна хайсха варих канада, поверхностная им фундаментна. Эти охлаждающие каналах, и тут такая сен
типа пространственный фундамент тутуннаха. Сен экономиялах булары булы. Тоодетер сваяны кимде туттуат улахан тоодетер. Ырхан дилер сенатан. Онтон буланы ник фундаменттері килдердаха сен механавр экономически эффективность было да надежно дулате. Антон многоэтажный га механавр бурно-бивное бейте киллери ханада. Шедик веритен ханга технологияны туттан. Сақа сиргер ан бастыкы тас жеп тынча хеттохис сетте сылла катутуллу табиллер. Антон күн бүгүн сүйгүнен арас керек өстүлэх үгүс тестэх менденнен сөйлер сылаксын тутулган илага киреллер. Сақа сирин кыгына тымныйта тас дижени катутар. Ол дегин үйрөтөчүлөр оны тутачылар кетебиллерин оны үйрөтүлөрүн токтоппаттар. Олорор таас жени туттуу кыһыңы ыйдарга эмие барар. Оларын температурный норма анал материалларга кехилле сохтахат. Кыһын булана олобура булан оросторбут харады тоңа калар, ол тоңбатын төгөр бехе аннавлен ток кутабыт. Анан специальный раствор бар булар, химия кырдык, маган порошок кутабыт. Олны кутамыт раствор бутугар буккуябыт. Атонна наханы тенари биремете тоңорари ухам берер деп булар. Свая түһүтүн үрүлээх чааха ирбет таңноогдойдуга кыһын оңулар. Сиранныгар агыстан 10 метр агылды. Сақа хергер бу кыһынга түтөр сабая түһәрер шүгәгә ден сире барта тоңор унта бадраны хук болар бу сайынга түтөр ирерәһнәл бәх болан турбанан ин туттабыт үләтә әлбән тақса колобра кыһынга түтөр шүгәгә ден ол барта тоңор онна үттәһәме барта турбата хук эби үләтә хук курдук барар хәп кыһынга түтөр онна үләләһнә ден температураны неме көрүлләр колобра бихи 4-3 градустан намыхак боллагына бе каян таккан белабапты техника бут тоңор шлангалара трубкалара тоңон онтон биле шөйдү бар. Игорь Слободчуков таас диэға әмие тутуу бәрәдәгінен алғастар тақсар түбәртелергер. Тымны бұғылан арас көжімағайдар көстөқтірін сәпкер. Колор бу бир хама кепидин курдук распространенный дефекттер бу түнүктер регулировката хок болалар, либо булган бу сайынгы режимга турар. Аны колор кейт тепловизора да хок литнен турган курда утумны кирен боллагына колор приточная инфильтрация болот турар. Ол анан билган. Аны регулировка либо булган режимин зимний режимин турар, канан кыйын режим. Квартираларга хамай сүрүннән то дефекттер баллары да. Түнүктер балкон аннара регулировката хок болуктарын сәп, либо буллагана регулировката ыгылдан калар. Саңа жерлерге буллагана хорогор монтажниктар бу түнүктер арасалар режим лето зима денер хәп. Ол аны буллагана летний режимга туруран баран калларын кәшф булачылар. Ол эме булган сәп. Истенелеринен колонналарынан таха колобур особенно бастыгы тәстерге высотный жерлерге бу колонна стиктора, истене аллара үһәңи стиктора муннуктар олна олана бахва мощи холода бар булачы. Ол тогы өз көрүдө тогы етер булана, во-первых, бастыгы тәстерге сокольное перекрытие янатына. Ол онна булана бейха бу билеген туттулар проектный решениялар, узловой проектный решениялар. Үксүлөрө бихи условия өтө температураты репет аспекттер. Раствор калбытын ин үчүдө раставаттар, истене булана мына кыра онон манан изияннарда болар, ол онна булана утеплителин, онон манан үчүдик олох плотно прилегает даватсер. Оны буллагана бу бихиха высотный зданияларга буллагана инфильтрация наха күстак болар. Холор эти бихи расчетна дагана программа наган көрүп бит. Бастыгы тәске стенага 200 паскальга лытия давление өскүр. Бихиха буллагана даже воздухопроницаемость нормалары Россия кене 5 паскальга агаллар. Онтон үдүк давление даже киненге хохтек кылдык. Онуттан застройщиктер бары бирге өлөлөк таяктар, онна проектный организациялар бары бирге өлөлөк таяктар. Холор саңа немалары келдерек тақпет, саңа тор технологиялар керек тақтар, бұл именно общепринятый практикаға әбей оланды қоң болар. Таас да маста жені тұту амас көрдіққа тоң күйі әрі судыргу үлі күрдік болбутын ехен, бейге тымны дойды бұтығар үлелән көрін баран. Әрейденен, әккенен қаңынан біліққіне бұ әме тұғығар уыстық үліхеттен сатабылы мұндыр өйі әрейет үлі болар.
Тыйыс айылғалын күрес былжаха саңаттан саңа сағақтары арылан істақтарын ақсын, соғытық бараммат байбытын, ураты кәрі айылға бұтын, қарыстыры, қаққалыры, омнумы бұд.